Члени друštva Rusnácoch u Subotici bar zadovoljni za znovu lokaciju, ponežeše prostoriji, ktorí od horodu dostali na hasnovanje nahodza u centru Subotici u ulički Miloša Obiliča 6. Prostor tiž odvitujúci majú 120 kvadratní meteri, a toto preco sú zastarani to trošky, ktorí budú potrebni, že biše prostor ušorel. Máme bar veľa gledanja, ani sami ne znamo, že keľo, verovatno to bude prek 2000 evra. Jak to vidite, i struja potarhana, vodi njet, znači tu voda nijak nije rješena. Struja isto musíme vidjeti, či máme posebnu struju, či musíme rozdvojovati. Znači taki daki možda to ti fiksni troški, co budu sigurno 100.000 dinari koštati, a zejšće kladzenje cehelkoh, maľovanie. Predkladanie bolo také na teradnje škaške schadzky, da še napravim i moha, da še pošte na celni sovit, da vidíme, že na jaký spôsob bi mohlo pomognuti. Z druhog boku vidim, že je veľa entuzijazmu pri našich Rusnácoch, hoď ich nie tu veľa u Subotici, ali majú dzeku, jak švari robiť na moľbu, že bi materijal kupili to, co je neobhodne, a že bi ruky dali, že bi to so svojima vlastnima mocami porobili. Na upravnim odboru poradzene, že bi še javno povolalo všetkých pojedincoch dobrej dzeki ustanovi instituciji, že bi im finansijno pomogli.